bazalwane kubhaliwe ukuthi funeral policy. Amen. Lokusho ukuthi bazalwane lesifundo lesi noma ke lesihloko lesi simayelana nekuthi umuzalwane asaphila emhlabeni akadilungiselele. Amen. Sivamile bazalwane masisemgcwabeni singcwaba umuntu sikhulume lamagama ukuthi wonke lotelwe uyathi ukuthi ngalenyelanga utakufa. Amen. Siyathi bazalwane ukuthi sitakufa. Akusithi sonke lesitawuhlwithwa. Bakhona labatawuhlwithwa bazalwane. But akusithi sonke. Sitawufa bazalwane. Noma ngayiphi indlela lo ngayicabanga. Nawe ungahamba ngayo. Amen. Amen. Mhlawumbe awunawulale esibhedlela ugule. Mhlawumbe ukhona nekulungisa into. Kwendeke nje sithi saphuma la sithola umbiko ukuthi hayi babedlamini sowushonile njengoba nicishe nefa. Nisingekeva nethi kwagula. Amen. Amen. Labanye bazalwane bafe banayo property labe banayo. Ufe ungendi ne will kuthi le property le ngishiya kubani. Ungolo logulile esibhedlela asasabona noma ngasakhuluma bamnikeza ipen bathi sayina babe sayina avele ahliphita sayina nenhlanhla loyo. Amen. Amen. Manje lesihloko sikhuluma ngekusasilungiselele bazalwane kuthi mhla kufa kukufumana muhlale inkonzo ifika kuwe. Be ready. Amen. Akunenzaba ukuthi ifika nini wendani kodwa yona ithi hlala uready. Kufanele ukukhala kwelicilongo bazalwane. Nako hlala uready. Kuthi mhla inkosi Jesu ibuya, mhla icilongo likhala, nawe yiba nesabelo ekuhlithweni noma nawulele ube nesabelo evukweni kokuqala. Amen. Yonke lento bazalwane uyayilungiselela wena. Amen. Amen. Kufa bazalwane. Siphila la khona angeke nje ngishone la nivele nigubhe lo mbhoti la nifake. Amen. Kona livesi lithi ungwatshiwa lo muntu. Phambi kaNkulunkulu lo muntu ungwatshiwa. Bathi nine bazalwane angeke nikwende lokho. Leni. Amen. Shone phela kuphi umkhosi ufake. Lapho ngaba sinenzaba nepolice. Amen. Ngaba siyiteka indaba yepolice. Kodwa ke ngoba manje siphila kunalive nali. La khona mangishona nje mina. Nemntwana lo lekhashana. Kufunakala nje abazalwane nimtshele. Enathi lo mntwana angeke ngivume nami baba ngcwatshwe ngekho. Lenkulumo eshoni manje. Isho ukuthi thatha lo lihlaka nilifake emoshali. Amen. Thatha nilifake emoshali. Umuntu ke bazalwane waze nje wathi qaba wangena emoshali. Awuphumi ngaphandle kwebhokisi. Waze wangena nje emoshali. Awuphumi ngaphandle kwebhokisi.
Na umfaka nje sabakukhomba ukuthi nanga. Bathi nawa. And mawunga nalutho. Liyabita bazalwane. Amen. Liyabita bazalwane. Naleli besithi thina bazalwane ngoba sinokukholwa lo sekungcono. uNkulunkulu usambulele. Siyathi ukuthi umuntu thatha nimfake lapho. Kwalona lelo bazalwane lelo. Nabe ubungakalungisela lutho aliphume esitolo. Amen. Ake sasifunze bazalwane. Ndosekela lenkulumo yami ngempala. Incwadi kaGenesis chapter 49. Sitawuqala kufunda verse 29 sime ku 32. Kuthi yonke into bazalwane, kuthi into lengalungiselelwa. Amen. Yonke into iyalungiselelwa. Kodwa namhla sesikhulume ngala kufa. Chapter 49 Genesis verse 29 to 32. Kufa nemngcwabo waJakobe. Jakobe wabese uya bayala uthi sekusele kancane ngilandzele bokhokho. Ngicela ningingcwabe kubokhokho emhumeni losensimini ya Efroni umHeti. Lo mhume usensimini yaseMakhaphela empumalanga neNimri even laseKhenani. Abrahama wawuthenga kanye nensimi ku-Efroni umHeti kuthi ube yindzawo yekungcwaba. Abraham na Sara umkakhe bangcwatshwa khona. Isaka na Rebecca umkakhe bangcwatshwa khona. Na Leya ngamngcwaba khona. Lensimi nalomhume lokuyo kwathengwa kumaHeti. Wathi kube Jakobe acethe kuwa yala emadvodzana akhe. Wabuyela walala wafa walandzela bokhokho bakhe. Amen. Amen. Nayenza babazalwane la. Sithola la ukuthi Abraham wakabangisisa ukuthi kufa khona. Umuntu nakafile kufuna ngcwatshwe. Lithi ke manje wathenga umhume losensimini. Lokusho wathenga lensimo. Lengalomu wayilungiselela ukuthi situkulwane sakhe naye bangcwatshwe khona. Nothing for mahala bazalwane. Kude kwamahala. Yonke into iyalungiselelwa bazalwane. Yingakho sikhuluma ngalokho bazalwane siyancenga. Now sakho especially thina sikholwa bazalwane. Asikhombise kuhlakanipha. Angathi umzalwane ashonile. Ifamily yakhe iswele libhokisi bazalwane. Phela umngcwabo uyema nakuthi libhokisi. Uyema uprospero. Kuteni bazalwane? Ibhokisi. So bazalwane ngitonikhuthaza kuthi wajoyinela amapolisi bazalwane. Kunalashiphile bazalwane. Ungayi kuladurile ngoba ngeke uyikhone. Ungafuni umgcwatshwa ngecasket kanti awukhoni. Kunethi igaba takhona, hamba la ufinyelela khona, utendwele masingcwabisane wakho. Utendele imbazana masingcwabisane wakho. Kungashona umzalwane. Bafundisi bahlupheke. Bese kucela hey bazalwane, ushonile umzalwane kuphi manje? Ethi kodini inhlangabethe ngemane ukuthi ngolibhokisi. Ayihambi njalo bazalwane. Sifundisa ukuthi mzalwane tilungiselele. Kuze singathi ungena kule nkinga bazalwane. Tilungiselele. Tibikele khona lokuncane bazalwane.
uma 14 rand ngenyanga 14 emalangeni nawushona lapho utholela ibhokisi uyajwajwa kahle peaceful uphathale lo senzele wakhuluma endako cabangisisa ukuthi ngalenye ilanga nginamshiya lo senzele ngidawushona amen cabangisisa ucabangele family yakho ube sibonela ukuthi noma sowushonile basho bathi abekholwa ngempela ngoba tonke izinto zakho utilungiselele washo umzalwane ifamily yakubo isangana ukuthi kephanya lo sesenda njani basuke lapho basibukana leli bandla la kude alingcwaba amen into lo ngabe utendele yona usaphila sitawushona bazalwane lokho singakuliphali usho amen thoda njani amen asasifunza lokho abazalwane 23 cala lapha ku verse 51 to 55 inkulumo yami ayisine kakhulu bazalwane ngikhumbula kuse bazalwane hambani emakhaya nifike emakhaya uthathe imfanelo takho uye enhlangene ngitshela ukuthi niye kuphi angithengisi ngoma singabisane amen angithengisi hamba ufune kuthi wena la ungakhona kulungelana khona ngikuphi amen Luka 23 verse 51 kwakukhona indoda leyayinguJosefa ngekutalwa awase Arimathea idolobha lamaJuda abelilunga lelicoco alungile athembekile alinzele kufika kwembuso kaNkulunkulu noma abelilunga lalelo licoco kodwa akazange avumelane nesinqumo nekwenda kwabo waya kuPilato wafike wacela isithombo saJesu wasethula lesithombo wasiqoqoda ngendwangu lenhle wasifaka ethuneni labelimbe kahle edvaleni lelingazange selisetshenziswa ngempilo amen amen bazalwane na Jesu ucobo lwakhe wathi nakashona kwaba nendoda lehamba yawusicela lesithombo lithi bamgoqa ngendvangu lenhle amen Losoze awungathonje njengenja nayifile nje sawuhudula sofaka emgodini no ayihambi lapho lento iyalungiselela lithi lelithuna abelimbila lilungiselele lalingakalali imuntu lafaka khona inkosi yemakhosi uJesu amen lithi wamgoqa ngendvangu lebe inhle amen amen ngilaloko bazalwane kuthi asambeni siyemakhaya hlale phasi kahle nangabe vele emandla sekude celela abatukulwane batukulwane nginganishiya enkingeni asesikhulumise lenzaba la khaya ningendele lento ngoba ngidawuhamba noma nini ningasale enkingeni noma cela usho uzayi man ngifuna nje just lolokuncane ayilo lokudulile baza bacela ukuthi ayilo lokudulile nathi nje ningendele ukuthi ngimane ngikhole ufihlakala abantu abami amen Hallelujah. singathuli bazalwane uthula uthi hayi mina ngihambe sengithulile limoshakele livangeli wenta njalo limoshakele because ngeke balikhulume kahle livangeli lakho noma sowufile Kansilethe into bazalwane mastende sakhombisa ukuthi kukhulunywa itolo ngekuhlela kuthi yonke into kufuna inende ngelihlelo nihlele kahle lento uyihlele mbise kahle
sikholela lapho thina sibitelwe lapho bazalwane kusitindo tethu asitende kahle ngelihlelo nangenhlelo embiso yakhona. Amen. Singayekeleli nje bazalwane. Bathawubona mina lokusala kona bese ngifika. Kanjani bathawubona labasele. Ningakwenza njalo. Uyawushiya indlela lembi. Abantu bakhulume kahle. Angikhulumi kona nawo kwasebenza. Abesebenza. Abendani kanzi? Abengathi bekele ngani? Amen. Amen. Uyakholwa umzalwane. Indoda yakho dihlele, uhlele kahle. Amen. Kona bazalwane, hayi kuyoba mnanzi. Sisi noma sifika lapha, sihlabelela sigitha sithi awulambile ichawe. Hey, nalabantu bemndeni lesikubo ngaphela bazalwane. Kunento lefuna ngintshele yona namuhla niyadi. Uthi noma ningangibona lo ngilaphambi kwenu encenyani bathi bakithi, kodwa the day ngifa, ngiyobabona. Amen. Banifake emkhubeni. Banifake emkhubeni bathe lona langende lakaphunga. Liyenza be. Amen. Liyakuphi bazalwane? Liyenza be. Enilingwachoks nakuthabo akusa ngabo 2 ekseni. Akuyi besifazane lapho. Nina luntu silishele etendeni. Sale etendeni. Nalabetako bafike bahlale njengalapha. Akunandlela leya lemgedzeni. Kuyafukudwa. Makufikwa le libhokisa lingene emgedzeni. Kodwa edubs ufutawungena mntwana enkosi edubs. Bakukhiphe ngalo. Noma ungathenga le casket. Nasifika le nakufikwa le. Uyathandwa liphihlitwe lapha liphihlitwe liphele 20,000. Phihlita phele khona lapha. Thatha njengoba kunjalo ufaka umgedzeni. Ngisho mina imindeni hlalani nje ningayinobona le mindeni itanihlolela siga bazalwane. Amen. Amen. Lento kulungiseni watini umndeni wakithi nawo unati kuze kuthi makufika leli hour leli banifake enkingeni. Ngoba mina noma ngasho nyaba bazalwane ngilawusho mina za mina emathuna lo mango nangaya anginenzaba mntwana enkosi manje ngiyongena lapha emathuneni. Lase ngithulile mina nichamuke nini ayikho lenzaba sekonakale ini livangeli. Indani njani bazalwane? Lukisana. Amen. Bithe nje kahle. Khuluma kahle nemndeni wakini. Cacisele ngelivangeli. Enike naso ngitsala njengabo baba esimelane bomkhulushongo. Ngingangala bafundisi. Sebane bantwana. Nala bantwana abalathi lelivangeli ngoba bayahlupha. Abafuni ikholwa labantu abethu sibafundile. Bajaka kwenta ukuthi ungashona wena bese bana lemkhuba. Abalathi ilivangeli. Noma bangalifuni bathi abalathi ukuthi la khaya babe uphila ngalendlela le. Amen. Hallelujah. Shiyela uzoyishiyela shothi itukulwane. Noma bangahamba baphela usale netukulwane tisho ukuthi hayi mkhulu wathi indlela yakhe ihamba la. Amen.
Amen. Singathuli nje bazalwane sibe mnanzi social chorus sithi makabongwe Jesu muhle. Man nafika lesikhathi lesi. Hey. Bavuka imindeni. Asibalekeleni imindeni bazalwane. Sisaphila. Dikhulumele ngemlomo wakho usaphila. Utilungiselele. Utilungiselele yonke into yakho uyitendele kahle kwaconza ngo. Noma ungaqhamuka baqhamuke soshonela bathi hayi sithi nasifika sina sithi hayi lo ngikristu emkholweni kanjwa kanje. Bathi kodwa vele singenda ngani ngoba watilungisela konke. Nelibhokisi nalakha kahluphi umuntu. Wasitshela. Amen. Kodwa ke nawuta uqhamuka ubatshela uthi mina ngiyakholwa wena so awukatilungiseli lutho uyafa bathwala imkhono enhloko uthi so ufile la umntwana wethu simshonsaphi seniyaqhamuka bazalwane ndoshaya umthetho lapho ayikho lenzaba bazalwane singaye ngani ngeke ilunge so azilungiseni nini bazalwane manje sesikhathi bazalwane sengabonakala lutho asilungiseni lento bazalwane kushone nje wena yathi ungabi nenkinga hamba ungcwatshe ngepeaceful kahle ungakahlupheki ibandla angithi uyakholwa wena amen akhazi la kancinye ngitheni bonke labanye inkinga mhlambe khwala bahambile emva kokuthi inkinga but nakushone wena akube nemehluzi kushona umzalwane don't get into that get this straight because abadi ukuthi ngalenye ilanga ndawushiya lomhlaba phela abantu ba7 bazalwane ngiko ngesikhathi bona abanenzaba ukuthi kwendakalani noma bangashona banganalutho because vele abaconzi ukuthi ngalenye ilanga bathawudlula amen abaconzi lokho bona ukuthi njengoba saphila aseva lelidokotho ukuthi lisete ema-cracks athi hayi ngisatha uqhubeka nempilo kodwa sine siyathi bazalwane ukuthi silindele ukukhala kwecilongo malingakakhali nokufa kukhona makufika kulungile athi umpostoli Paul ngidlalile inzima yami licedile ibanga lami sengilindele umklomelo amen lokusho sinoma sangandlula sokucedzile wena namhla uthini nangathiwa uyandlula namhlanje kunjani emva kwakho amen ulishiya phi bandla haleluya asilungiseni bazalwane isikhathi sisesekhona kuthi akube ngilona loyo nje ahamba ahlale phasi kahle uyicabangisise lento uyibuke uyibeke kahle ukulungiselela usuku lwakho lokuhamba njengoba phela abazalwane silanje sitolungiselela usuku lwethu lokuhlwithwa amen sitolungiselela abazalwane siyavuselelana emoyeni sivuselelana ukuthi mhla inkosi Jesu ibuya nami ngibe nesabelo ekuhluthweni amen amen ingakho silapha bazalwane asinje ukuthi ngoba hayi sinema holiday ekukhona uNkulunkulu kube mnanzi nje uphume ngwa cabangisise lento bazalwane kuthi ngalenye ilanga licilongo litawukhala mangisujatshuliswa kuhlala ngithokode nebazalwane bathi cabangisisa ukuthi licilongo malikhala ngitawuhlwithwa yini mine ungapheleli la amen labanye basafuna thinjo tikhathi lokukhatela kokwalamhlabeni mhlawumbe ingcebo mhlawumbe usalwela kuphila kahle manje bese uyakhohlwa nje ukuthi yathi yaphela ngalenye ilanga ngidawuhamba amen amen kuyendeka phela bazalwane ukuthi umuntu abe neliphupho uphuphe nje ukuthi yathi man ekuphileni kwami ngifise ukuthi nami ngibe nendlu nje le kahle lebukekayo uyakhe
uthi ungakalali nakulala khona seyiphelile layiphela nje no samai amen lokho kusitshela kuthini kusitshela ukuthi konke lesikwendako kusala la emhlabeni wena utohamba nje unjalo so hamba naleli golide la uNkulunkulu othi noma ngingafa malikhala licilo ngawuvuka ekuvukeni kokuqala amen asikulweleni lokho bazalwane sivuselelana emoyeni kumnanzi ukukholwa ngoba kuzivula imiqondo yethi indoda ethu stende kahle amen lithi verse yathi lo muntu tonke indoda yakho tenda kahle Jesu bazalwane konke ukwenda kahle phuthi nesifute bani haleluya phela thina sifutena bazalwane konke kwethu asikwende njani asikwende kahle amen sibongile bazalwane tindzaba tami tiphela khona la ilungisiseni lento bazalwane nina njani ulungisiseni kuze kuthi nakushona umzalwane singabi newari ukuthi ngabe kwendeke njani ngabe lokhu xa uthiwani ngabe lo sathi nje uthi akushona umzalwane tindzaba takhe ehlobile sesilindele ukuthi umndeni usitshela ukuthi bamfihla nini sihambe siye khona siyomfihla haleluya hayi indzaba elibhokisi bazalwane indzaba elibhokisi ilungise mzalwane ilungise kuthi nami nangifa ngingashiyi bantu enkingeni igama lenkosi malibonga amen uyisicalo amen ngesinqebe ukuphatamisa sewusonga kunamakhelwane wami la eceleni kwami la ngihleli khona nyana ubuta umbuto uthi ubuta umbuto ucondzisa kuwe uthi wena ulilangeni ufanele kuya enthabeni kuthi umanjani lapho nethu ukhuluma khona la ngihleli khona uyesaba khuluma ngithi mane wendlule kahle lapho Nkosi uyisonge uyohlala phansi egameni amen indzaba bazalwane yemndeni sidlule khona lapho bazalwane ngishilo ukuthi umndeni ukhazele utshele kuthi mina sengiyakholwa egameni lika Jesu angisayi mina endzabeni amen mina nje sengigotshwa njengabantu bonke uzobalele ukuthi nanga emathune emango ngila ngiyakhona amen lokujike sibayeni bese bathweswa ngathi bathwesa bani umthwalo kube nemntwana la bamthwesa umthwalo aphatha avule emajoba agaqa noma laphathe esakhile hayi bazalwane ulungise usaphile lenyama ivuthiwe lethu nyatusha amen netshwala amen siyaxolisa nxa kusawusonga ake ngivete siyabonga mlangeni lokhu kusikhumbuta sicale sathi singamaswati leswalandzelako bobabe okungeke ukwente lokho batawuthi nje uyahlola uphita umkhokha wekufa la ekhaya asibayekele-ke labo kuyidolo namuhla vele kufa kude longakuboni ngisho umntwana lomncane ake kuniyitekele nasindzaba-ke angisho mina ngakhile lapha esiphocosini kunasibali wami bekayinyanga angithokoza bamade basesiphocosini njengoba ngiyathi nganginesikhwama bese sihambisana naye sihlanganisa tinto manje ke lo sibali wami ke lo ungithokoza vele
wabe kwayivele yanemathwasa lapha ekhaya wakha ke indlu lekahle nje laba esiphokosini bayayazi naye akhiwa lethuna utshalo meselana ukuthi la elenye ikamelo lethide akwakhiwe lithuna likhonkwe kahle lase liyavalwa wabita abantu abakhe wangasibiti lesive sakubo lusendo lwakubo wabita nje umndeni wakhe wathi labantu ababi lithuna lami leli nangithula ngifa ningifaka lapha endlini ekamereni lalela ke maswazi sentanjani wafa vele wathi bafe wafika umndeni lusendo lwakubo nabo bonke labaphathelene naye ngwami ngathi nasengikhola ngase ngomfakazela ngathi sibali sengiphumile la sengithole Jesu manje ke bathi labantu abakhe lomndeni wakhe lapha endlini kunelithuna lakhe babe njengoba safile nje walilungisa kahle limbonyiwe lilapha laba suka khashana baladi kuyangenwa ke kameleni nali khishwa leyo nto yayidlaliwe angathi kwakendleleni ngetulu kuyakhweshiswa legwabula vele lithuna nje lelihle phela athe maswati la madala kunaye basi ngabe kudlala kuhleka bakashophe balapha kuthi umzoda ngoye tawuhlala bani la sekunethuna la ndlini yebo shophe lo uyalapha wahamba ngwasha lapha lethuna ngabasolo lendlini sesisho ukuthi ke lamakhehla lawa angasihlupa thina ngoba uthi awukhulumile emlangeni uyibeke kahle bakuhlukane kathi phela kwala batakuva ukuthi wathi khuluma uphila kahle wena ngokholo lo hlala nabathi ningamphoci wathi khulumela lo adlamini lamakhehla asithi inyanyata kaNkosi dingasibulala enzabeni thina makhola sizothobele ke lapha sesizawuthatha ungathi awukhulumanga mlangeni kanti wakhuluma sewuphikiswa ngamakhehla lapho uyalemndenini wakini lomnyelo ongawazi nako la singaba nenkinga khona kodwa lokufundiswa ngomncebo asambeni siyokwenda nami nje umngamo siyatabalata thineke sake sabhadala kulenye ipolice sabhadala iminyaka ngisasebenza basuka babaleka sathi siyafika khanda kule ngathi khiya sesibhadale emali sithi angaka kwakhoza siyocalela phasi siyatabalata nje nesalukwathi sami lo ngiyakufakazela lokufundisa uNkulunkulu ukuthindele sokuthindele ibandla lenkosi siyabonga amen Sanibonani bazalwane. Ngithanda lesihloko lasishoko kakhulu labakadlamini. Bazalwane ngithi asibeka lesihloko isibheke wonke umuntu. Uma ukholwa ungena ebandleni. Ibandla lokufanele lifundzise lo muntu lophendukako. Nefika la bese niyamlandzela lela ahlala khona. Afikele ekhaya asho lokuthi ukholiwe. Wangenti njalo. Awungeke wente lutho. Kodwa wafika ekhaya washo ukuthi ngikholiwe. Base bathatha laba bakholwako nabo befike ekhaya kukhulunyiswane sizathu ufuna isiphetho. Washiya lesiphetho utawufika egcineni. Amen. Sibongile bazalwane. Ngeke Nkosi ba. Amen. Asesithi kancane bazalwane. Amen bazalwane. Bazalwane ngiyasizwa lesihloko nami nginaso. Amen. Amen. Lena kithi emelo omunye umfundisi wakithi wakathomo ubiza umndeni wakhe. Wenza bantwana bamenzeli inkonzo ukuthi bayabonga. Ubaba uneminyaka lethize. Andani base wathatha Thomo wathi mina angikhulume ngalesihloko. Ngitshele lemndeni.
ngakhuluma bakhona bonke bakaThomo nabakaNkosikazi ukuthi ningasihluphi uma file Thomo thina sikhuluma ukuthi phuma endlini hamba siyakulanda ubuye la ekhaya ubona abantwana thina sikwenzi lokho uma simngcwabile simngcwabile uma senze lokho sikwenzile angeke siphinde sithi phuma ke Thomo yenza lokho yenza asihambi futhi phambili sithi ukuvuka nokuphila nokwasha kwacima asiyenzi lento leyo banginika lesihloko lesihloko nje usiphethe nami banginikile bathi angisikhuluma igama lenkosi balibonga Sibongele basona MC over to you. So